Today I'd like to share with you this message entitled, How to Deal with Life's Sorrows. How to Deal with Life's Sorrows. Ang pa'y sumatiya po kakapsat, kat aday ti panangikanawa, kat panangiliklik na, dagiti biyag tayo. Ngem no da, dagiti ipalubos lang ang mapasamak iti biyag tayo. It is always for our good, and it is for His glory. So as God's people, we have to learn from the Bible how to deal with the sorrows of life. What is sorrow? From the dictionary, it means deep distress. Naunig nga panagladingit. Deep distress. Another meaning for sorrow is a sadness caused by loss. DJ ladingit nga tigapo na kakapsat kat DJ panagpasina. Sometimes no, iti ayatan tayo biyag nga batay, kat sumina, it brings sorrow to us. It can be caused by affliction. Dagiti adu nga parikot, dagansen iti panagbiag. It can be caused by disappointments. Some of our expectations do not happen. And so, we are disappointed. Sorrows can be caused by trouble. Wano irritations. Hindi magnabas iti bangin at tapnuhan na sumrag DJ, uni generator. Okay? Caused by trouble. And sometimes it could be caused by adversity. Tigay lang nga sa ti adversity kat dagiti pasamak ti panagbiag ket they hinder us. They limit us. So, there are many sorrows that people go through and experience in life. And as God's people, how do we deal with it? So this morning, let's move to 1 Samuel chapter 1. Kaya i-share ko kada kayo kakabsat, ti maysa nga biblical insight from the life of Hannah. Hannah was a woman of faith. She was the mother of Samuel. And Samuel became a great prophet of the nation of Israel. So kumararag tayo kakapsat. Thank you, Lord, for this book, the Bible. It gives life and joy and light. Ibiyag mi ako ng anak mo. Oh Lord, please anoint your servant today. Empower me so that, Lord, that isaom would greatly help dagiti anak mo, especially those who are going through life's sorrows. When pa nagladladingit, ado apo nga panagliday, iti panagbiag. Well, we know it's okay to cry because even Jesus wept. It's okay to feel burdened and sad because even our Lord Jesus Christ felt sad. Ngem apo, agyaman kami, tadeti mensaheng ka mga ganita, would help us and strengthen us and guide us on how to deal with life's sorrows. Help your servant and help everyone listening today here in the sanctuary. Kan uray pa digiti aday ti balbalay na. In Christ's name we pray. Amen. Now, to tell you a short background of Hannah, ti asawa na kakabsat ket ni Elkanah. Ket di Elkanah kakabsat, numampay maiparit yan di Bible, duwag asawa na ngamin. Ni Penina, ken kastamet, ken ni Hannah. Ni Penina, nagkaanak. Ngam ni Hannah, awang pulos ti anak na. So everyday, nga kutkutsan, deto'y Penina kakabsat, deto'y Hannah. And this caused distress and sorrow in her heart. And so let us look today, no kasano nga daytoy kakabsat nga babae, nga nalmes itiliday kan ladingit, ket at the end, she came out victorious. And we can see how in our lives, mapagbaligyan tayo digiti amin, nga lasatan tayo kakabsat nga life sorrows. Like what I told you, there are times nga ti Apo iliklik na tayo, dagiti adu nga paglendaangan, pagladingitan ti panagbiag. That's His providence. But there are also times that God allows those things to happen in us.
Because they come with a purpose. A very important reason. And as God's people, that's what we need to learn today. So, dahil talo nga ba nag-i-highlight kada di chapter 1 and chapter 2 from 1 Samuel chapter 1. Chapter 1 and chapter 2 1 Samuel. First of all, let's look into the sorrow of Hannah. The sorrow of Hannah. Anya dito ladingit kan liday nga dakin ni Hannah. Verse 10, it says, and she was in bitterness of soul. Amoy dito bitterness of soul, no physically kakabsat, napadasan yung ti acid reflux. How do you feel no sumukol ti acid reflux? No agtigab ka na traman na alsem, no agsarwa ka na traman na pait. That is like a bitterness of soul. So, they take unag na kakabsat kat they jay ti addaken kuana. She has a spiritual acid reflux. She was sorrowful. Sabi ng Bible, bitterness of soul. Actually, dinapag di temple kakabsat, kadagkarkararag, kat ti amo ni prophet, ni priest Eli, nakainom nga nabartek. To which Hannah replied, sabi niya, no, Hannah ka nakainom ko na. I am a woman with a sorrowful spirit. Nalidayak lang ko na. At the problema, at ang nadagsan nga pagladladingitak ita. I'd like for you to know today that it is normal and okay to cry. It's okay. Jesus wept. It's okay to feel sad. But Pastor, di ba ko nati Apo, rejoice in the Lord? Yes, that's a comforting command. It is a comforting command because numan pa'y adda, iti agda mga panagladingit kat natural, normal, iti panagliday, God says, you can find comfort in the Lord. That's why the Bible says, rejoice in the Lord. Makalimliwa nga pamilin. Nga no adda, di agda mga pagladladingitan, when no pagdandanasan ti biyag tayo that brings bitterness in our soul. Like Hannah, we can deal with it in a proper way. Ano tayo nga sorrow na kakabsat? Well, first of all, she was barren. Han nga makaanak. Kaya kuna na ti Bible kakabsat, ni Apo Diyos tinangsirat ya anakan na. It was God who closed her womb. Kat the bitterness of soul ken kuana was not a bitterness toward God. Nung pa'y amo na nga niya po Diyos tinangsira, di aanakan na. Ngimhaan nga di kinapait mo nula dingit na, kat gabo, kat di sakit tinakim na kinapo Diyos, taapi nga sinaraan ni Apo Diyos, di aanakan na. No. Her being barren was not the real reason of her sorrow. Pinadas pa'y nga kinomfort nila kay na. Kat kuna na kay kuha na, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? Di kami no, daladingit mo, di ka pa may ipangpangan, ay ang kakapsaan. And why is thy heart grieved? Am not I better to thee than 10 sons? Di pa mas umanayak ken kan compare ti sanga puno nga anak? But Hannah was still sad, not because she was barren, not because ti Apo siniranan. You know what? Listen, no addaman dagiti pasamak ka into ding ti Apo nga mangkos tila dingit kada tayo. Let us not blame God. We must not put our finger on God and say, Lord, sika kami. No. Because if you look at the story, her bitterness was not toward God. But the bitterness of her soul was because she was bullied. She was bullied. Verse 6 ko na ng Bible, and her adversary, sino dati adversary na? Ay, di ka agaw natin attention kini, nakay na nga Elkanah. Nga iso ni Penina. Tama ba? Penina yung pangalan? Oo. Kat,
Every day, her adversary, unang dati karibal na, provoked her sore. For to make her fret. Pagdandanagan na, pagledledangin na. Because the Lord had shut up her womb. So sabi niya, be. Yan. Lunod na ka di Diyos. Kamu no na di words na, but I believe it was so painful. It caused hurt. Iti puso ni Hannah. So, no kitam di story, hanga di kinabaren na iti pagladladingitan na. Di di aramin, di karibal na, di mangtutiladingit keng kuana. Kaya kahit pa noon, uso na ang bullying, mga kapatid. The Bible says in verse 7, so she provoked her. Among nga minggat no, dati tao nga alisto nga masuksugit ka, nga kayat tayo nga asara na yan. Kayat tayo nga adadata yung akas na luklukon. Ayan, sutilan, kamuta-muta yung sensitive. I believe Hannah was not that sensitive. It was just so na dati karibal na talaga nga bully. She provoked her, therefore she wept. Did you see that? Therefore, she wept and did not eat. So hanga di kinabaren na gaya, it caused this sorrow na. No dikat dito pa ng bulbuli ken kuana kakapsat ni Penina. The aim ni Penina was to make her feel bad. And you know what? There are people in this world whose aim is to make you feel bad. They just want to make you feel bad. They just want you to feel bitter about life. They just want to tear you down. To pull you down. They don't want na umangat ka. Handa kaya't nga pumintas, jay. Kasasaad, iti pa nagbiag mo. Di ta kaya't nga makita nga naragsak ka, iti pa nagbiag mo. Iti biyang, iti pa nagserving, iti imatang tiyan. They don't want you to see blessed by the Lord. They don't want you to see happily serving God. Matijirik na kapsat. So, you know, this is what people do. But not only people, but number one is Satan. Makita yung biyag tayo kausan, yung press na tayo. You know? He will cause some doubts, mangitro kadagiti doubts, iti mind tayo, kan heart tayo. And so we will start to feel bad and bitter about life. And we begin to say, nagrigat mo ito, di Kristiyano, ay nagastoy. You know? That was her sorrow. The devil will cause us to be perplexed. Adu ka kapsat, nga naduma-duma nga aramato ni Satanas, ti biyag tayo, tapnon di kasta mangtut, iti panagladingit, iti puso tayo. Secondly, not only we look at the sorrow of Hannah, but number two, the supplication of Hannah. That's what she did. Nagkararag. The supplication of Hannah. Supplication means prayer. Panagdawat, panagkararag. You know what she did? She poured out her heart to the Lord. Amen. Have you ever done that? Amen. Dahil ta tinapintas ng aramidong kakapsat, nung umay di panagladingit, umay iti adung kasla, DJ umapay king ka, DJ kadagsen, DJ problema. You know, today, brethren, there are many people who are burdened. Di lang amuti battle nitong galmay sa. You don't know the battle everyone is facing today. Every husband is facing a battle you know nothing about. Yeah, silent lang digiti husband, pero grabe rin ang mga burdens na kinakarga ng mga husband ngayon. Kaya we need to also encourage the fathers. We need to strengthen the fathers. We need to pray for the fathers. Amen. We need to say some encouraging words. Because in a family, whether we like it or not, is one of the key person in the family. Sa tahan nga amin nga amak at natugker nga kang kanayon. Saan nga amin nga amak at napigsa iti pakinakam na, nga mangsamo iti panagbiag,
nga mangisakad iti pamilya nga kang kanayon. Thank God. Amen? Amen? Thank God the Father is still there. The Father is still working and supporting the needs and leading the family. Di pa nagserbi iti ako. So nga mong no ti ama kat kunana o tay maki-church. Apo, takilabanag dayjay kakapsan. Because it's a fierce battle that every fathers face every day. Spiritual battle. A lot of fathers today are being oppressed by the devil with many problems. Saan nga problema ti mag-oppress ka usat ka digiti amano digat negative thoughts. Thoughts that would cause them to break. Thoughts that would cause them to be torn apart. And so there are many sorrows na sangguan dagiti padak nga ama. Amen, mga fathers? Amen. So we need to pray for fathers. Han nga fathers di ita. But every day, fathers must be prayed for. Are you praying for your dad? Naging anak? Oh, wives, are you praying for your husband? You should pray. You should pray for your husband. You don't know the battle they're going through. Tapos di amagat silent. Ano una yung managun-uni ay ang kausa. Naring-ring lang tati asawa babae. Amen. O silent iti ama. Ngam ado kakabsat na challenge iti panunod. Ado nga karit. Ado nga dagansen. Ado kakabsat nga panakinangatang. You know? So we need to pray for them. There are also mothers today who are facing battles. You know? Kaya alisto lang kami nga, gi-express iti nanang, ti dadagsan nang, ti ama nga may pagbaga, nakununi lang tayo, Brother Bernard. The mothers would quickly, say, problema kasto. But let us also pray for mothers. Because, siyempre, doon, dagiti nanang kakapsat, kasanot pa nagplastar na iti unag tibagtal nanang. No tatan, tapos puro lalaki nga naging kakapsat di nakadaldalos yung nagtibalay na, amen? Nakapakpak ni, hindi mo nagtibalay. Kitawan ni nanangan. So ipag-pray tayo mo, naging mothers kakapsat. Especially those who are working mothers. Doble kakapsat nga burden. We should not take those things for granted. Dati work na iti home, dapat work na kakapsat, iti job na iti pagubraan. So, doble kakapsat nga dadagsan. And what Hannah did is, she poured out her heart to the Lord. Verse 16 ko na di Bible, for out of the abundance of my complaint and grief have I spoken hitherto. You know what she did? Nagreklamo. DJ reklamo na kakabsat. Aya, kasta ti arid na kumagat napan iti pulis, nag-report ti reklamo. Nga kuna na, dinumparnak, dete nakamotor. Kat hang kami mo agkasundon. Sakmat ti pagbalinan ng makimbasolan. So nga, may ko i-report dito apo. Unang niya pa mo i-report ti pulis. Taimbagam di storing your version of the situation. So, that's what Hannah did. Apo ko na, umay kuman i-reklamo king ka, deto'y karibal ko. Kasi ibulbuli na apo, out of my complaint and grief have I spoken hitherto. So if we look at the supplication of Hannah, first of all, it was sincere. Naimpapusuan kakapsat. Nagkaputi puso na nga talaga. Hana nga sinugar ko, tigijay words na tiyapo, hana nga insurat nga binasa ti words na itiyapo, no diket, in fact, awan sumngaw, kung na di Bible, nagtalumitim lang. Iso nga, kitkitan ni Eli, nakainom sa deto, dapat sa jakmang nagtibag bagana. She was sincere. She was not playing with God, she was not trying to bribe God, but she was very sincere in her prayer. So, nagiti sorrows tayo kakabsat. Diba? Ibagam lang tati ako. Di complain. See, that's the word complain. Ireklamo ti ako. Nga dete, madijirit nam nagreklamo ka di situation ngem
Kasta di jay, ireklamong di jay mag-oppress ken ka ti Apo. Ipulong mo ka na po Diyos. Di jay anyaman nga ba na mag-oppress ken ka. Maybe what is oppressing you is a negative mind. Maybe what is oppressing you is your own flesh. Maybe what is oppressing you are people. Maybe what is oppressing you are problems. Ngam ka ibaga iti Apo. Kasta ti mapangka ag-report yan ta pulis. Kung na umay kuman i-report iti Apo. Iti karuba may kanayo nakatirtiraan batbaton nag-Apo. Well, kasjay nga kapsat, kadamuyo mabalin nga awan gaway mo kadigita nga problema ti panagbiag. Ngam ti Apo kakapsat kabangilan mo digijay. God can do it. Not only it was a sincere prayer, but it was specific. The prayer na kakapsat kat very specific. Verse 11 it says, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man child. Itinawag na gana po Diyos, lalaki na anak. Specific. Give me a man child. Diba? So, muna nga nagipulong. Sana yung bagay ti Apo, ikan nag-Apo ti lalaki nga anak. Oh, di ba? That was, that was a daring petition. Kumbaga kat balyaram DJ inaramid niya Apo Diyos. God already closed her womb, and this time, kung nanihanan Lord, ikan nag iti lalaki nga anak. Numalagip na Apo, kat di nagkalip-lipatan, ikan nag iti lalaki nga anak. Not only that, it was a selfless prayer. Selfless. Ano ka na nasawag is selfless kakapsat? Saan nga man naging bubukudan? Numampay, makita yung DJ Ritna na kagat in Yibkas na itiyapo kakapsat. But look at what the Bible says. The verse 11, the kanak Apo ti lalaki nga anak ko na I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Ibig sabihin, Nazarite, kastangin ni Samson, Nazarite to, dahil mo being sanctified for the Lord. Kung na Apo, na ikanak, ket agserbinto isuna ken ka, iti amin nga aldaw, iti panagbiag na. Dahil ta kumamot ka kapsat, example tayo nga naganak. This has served as a template in our baby dedication services. Kanayon din nga challenge like Hannah, di kumakararag kang tarigagi, ti puso tayo, nga digiti anak tayo kakapsat. I-surrender dan tumat ti puso dahi ti Apo, kutag tulnog da iti pagayatan ti Apo. Yes, they are our children, inted ti Apo, but they are not our own. They belong to God. Isu nga, obligasyon tayo nga naganak, nga mangidedikar, dagiti anak tayo ti Apo. Nga di nga pa nangidedikar kakabsat, panagkari kini Apo Diyos. She vowed a vow. Kat tinumpal na dahi nga karina kakabsat. Laglagi po nyo nga pa idedikar ka iti anak, saan nga ni pastor tinagkaryam. Saan nga iti church iti nagkaryam. We are only witnesses. Tinagkaryam kat niya po Diyos. This month, we have dedicated 3 children. Just this month alone. Nga nga ni pa saan nga natuloy yun at ako ka dede EO. Iti rin more DJ, kung na ni Governor nga not more than 40 lang, iti dapat accommodated di iti venue. Oo. Kahit na i-repress DJ nga ako, absent kat, kung namin kini Pastor Jude, ay cancel, not aming nga baby dedication naman, di nga rumor di babies. But eventually, the Lord has led us na, yes, okay, we will accommodate. So, na-idedikar tayo ni Bella, sa timuna. Sing marono ni, anong nagandan? Ni anak ni Nathan. Upat, gaya, upat, idedikar tayo tayo. Ha? Anong nagandan anak ni Nathan na, Tito Dino? Ha? Ni Ali. Tapos ni May Katlo, ni anak ni Kathleen. Ay, ni Ikwan. Ay, sino bang nauna sa inyo? Ni Kathleen. Tapos si anak ni Brother Darrell. Upat nga anak kakabsat. Tinay-dedikar ita nga bulan. The one of September. You know? Kaya tinaramid tayo kakabsat. At dati na aramid nga
Kaslang commitment nga pirmaan tinaganad. That I commit to love the Lord with all my heart and to teach it to my children. That I commit to raise a strong family. That we promise to stay together in marriage. That we promise, adu ka kapsat, kat nagpirma, kat ti apo tinagkariyan nyo dahi tayo. It's a promise to the Lord. It was selfless. Kung ano apo na ikanak ti anak, accept ito apo kay ka. Every parent, that should be our prayer. Saan tayo nga ang kinandig iti anak tayo nga para iti bukod tayo nga pagayatan. No di kas pa nagkarita yung iti dedikar tayo idagat nagkarita iti apo, we must give them to the Lord and pray that God will give us grace. So it happened, di ba? Iti first Samuel, the last part na, ano inaramid ni Hannah? Napan na yung tugot ni Samuel, pa na di temple. So Samuel stayed in the temple all the days of his life. Emptihan nyo ang mga kapsat. I don't know if you know this, but hanggang may story that yung apart, did you know that Hannah gave birth to another 5 children? Are you aware of that? Sinukatan ti apo ti lima, dahil may isang indato na ti apo. In the 1 Samuel chapter 2, verse number 20, the Bible says, Now Eli was very old and heard, I think it's in verse chapter 1, verse number 20. Okay? 2:21. Ayun. And the Lord visited Hannah so that she conceived and bare 3 sons and 2 daughters, and the child Samuel grew before the Lord. So inikkan pa iti abot ti 5 nga anak ni Hannah kakapsan. Praise the Lord. So it was selfless. Not only that, but fourthly, the supplication ni Hannah, it was strong. Nakabilbilig, nakararag. And Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink. Tsak nakainom. Tanyo? No gaya kadadigid ilagdaan tayo kung saan nga DJ pa nag-inom, ti pang-pour outan tayo. Ngayon ko na di verse 15, But have poured out my soul before the Lord. Kaya't ko nga, imayak dito ko na natap nun, iyagkas ko ti apo, dahil tinaguneg, iti kararwat, I'm bitter in my soul. And you know what? It was a prayer that moved God. Nagbilig na kararag kasi ti apo naggunay. Kaya kuna na di verse 17, Then Eli answered and said, Go in peace, ingkang aruden, talnakan. And the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. It was a strong prayer. Muyo kakapsat, some of the powerful prayers are done during times of sorrow. I can say that from my heart. Kaagduan ka digiti kararag na nagbibilig kakapsat ka nakaingingit. Kat napasamak da idi kanito nga agladladingit tayo. Kapu ka digiti ado nga sitwasyon di panagbiag. And her supplication not only was strong but it was significant. It was significant. Why? Naisang sangayan. The Bible says in verse 20, Wherefore it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, naganaken si Beresan, and called his name Samuel, saying, Because I have asked him of the Lord. So hindi naganap, pinanaganan ng Samuel, na minapay, tinawat ko. The meaning of the name Samuel is ask of the Lord. I have asked him of the Lord. So meaningful ken kuana, significant ken kuana, dahil nga pa nagkararag na. So significant nga idinayanak dahil di ubing, tiimpanagan na dinawat ko tiyako. So every time that Hannah would remember Samuel, what she will remember is, I prayed for him. I asked him of the Lord. I believe there are many future blessings that God can store in your life that are answers to your prayers during your time of sorrow. Nga DJ, kanito ti panagsagabang, panagladingit mo, sungbatan ti apo, DJ nga kararag, and you will enjoy those blessings in the future. And every time you enjoy those blessings, you will remember
Dahil ito din kararag ko, iti nakarigrigat ti sitwasyon ni biyag ko. Dahil ito yung ubing in kararag mi. Kasla da brother Raya. Dahil yung ubing, dahil yung kararag mi, di perme. Isong ano, dumaktan to ni Jayang ka. Muray ka na makalawang at ang mga istoryan to, Brad. Ibo na ang mga anak ko Natay ka iding ka. Napangga idin. Niki yun, kakabsat ako. Istorya ti parabor. By the grace of God, tunudumak ka. Kat ita kakabsat kat ni nagsarasar din di pa nag-nosebleed na. Kat research ang idirabi anang nga tayo, ito yung apo ko muna. Nagkarkararag ti apo. Oo, sa sakit mo ni Kirk ni Catherine, sa trangkaso mo ni Mrs. So, you know, pray for good health. Yeah. Kat tunod dumatak ka, dahil mo ubing by the grace of God. Kat makitang tumay palagip. Han nga dete, kaya't mga lagipon, nagiti ladingit inaglabas, nga may palagip dahil inaramit niya kung nakaskas na. The answer to your prayers. Amen? Na isang sangayan ken nakanalagip dagiti kararag ken dawat tayo kadagiti kanito nga nagrigriga tayo. So listen, if you are going through a time of sorrow, hamo kung mga misan the opportunity kakabsan. Nga isugayang ti gundaway nga mabalin nga makapagkararag ka. Not only for you but even for your family. Nang nakadating nga naganak, you never know. Nga detag da mga sorrow kat ditagayang nga may paskay tina isang sangayan nga blessing nga apiton to dagiti an-anak tayo kalabsan. Iso nga hantayo nga adaywan iti apo no di kat asiggan tayo ti apo. Sorrow should not push us away from the Lord, but sorrow should draw us closer to the Lord. That's what Hannah did. Imasidek isunat ti apo na pan ijay templo kakabsan. Sinumbatan ti apo di karar. And last, finally, that only the sorrow of Hannah, the supplication of Hannah, but number 3, the sovereignty of God. The sovereignty of God. Kitan tayo mamutibiyang ni apo Diyos. Kitan tayo di parte ni apo Diyos kadeti nga story. Because you know what? Tibiyag ti may sa na Kristiyano kakabsat is not just about our story, but God in our life. Ni apo Diyos itibiyag tayo. No siya sino ti apo ken ka. The sovereignty of God. And there are 3 things that I'd like to show you on the sovereignty. No sovereignty ko na tayo kat di pa nagturay ni apo Diyos that He is overall. Di sakop ti turay ni apo Diyos. The sovereignty of God. First of all, sovereign prerogative. Sovereign prerogative. No ka natin nga prerogative kakabsat kat desisyon niya po Diyos, who are you to question God? So kaya api nga question na rin. Di nga min kakabsat, isurat na natin ko nato itay, adu dagiti gundaway nga ti apo, ikanawa kan iliklik na tayo ti pagladingitan. Ngayon adamot dagiti kanito nga ipalubos ti apo nga dumteng digitoy nga nagdadingit. And just like the Apostle Paul, kunana ka na po Diyos, Lord, ikatuman apo, dahil nga thorn in the flesh, kat permi nga naladingit na dagsan para kanya, mangtad kanyak ti dagansan, di pa nagservik kan man ako na ti apo no, by grace is sufficient. Prerogative ti apo. Pagayatan ti apo kakapsan. Na Brother Roldan, hindi ka man, mapang ko i-dedicate DJ water station da. Amen, Brad? Kat sakbay nga mapanak, ada message nga na-receive ko, at kunada, Pastor, malidayang kami. Kasi kung kailan na i-dedicate na namin ang water station namin, tsaka nag-back out yung 2 drivers. Imagine that. Siyempre yung driver, galing na rin sa mga, mayroon na rin experience pagdating sa water station. So, malaking tulong sana sa inyo, Brad. Pero nag-back out. So I was praying for the right words to say, to comfort and encourage this couple. Kaya hindi, agtakdira kong kakapsat, kat ko nagkadakwada. Alam, Brad, we are not in control of the situations. Ngam ni Apo Diyos in control. Kaya palubos na dahil nga mapasama. Tapnon ti kasta, haan nga di gito'y driver should pagtalkan yung no di giti ako. Kasi nor aridong kakapsat agad.
edge na di dyan, bentahe na. Kasi amudan di agrota, amudan kakabsat ti style, ipa nag-advertise. So nga, napintas kuma, di ba? Mayak kuma kung nata yung they backed out. So anong response tayo as Christians kadigiti nga sitwasyon? How do we accept those realities? How do we face those realities? Babalawon tayo nga dati akot ko na tayo, Lord. Apay mo timpalubos mo? It's sovereign prerogative. The Bible says, the Lord had shut up her womb. Ti ako tinang sira, diyan ka ni Hannah. Would Hannah come to God and say, Lord, no kumahamon si Naraan, diyan ka. Diyan na kumakasti nagladladingit. But no, Hannah never said that to the Lord. And then I told them, ala, awan driver yun, Brad. Ngayon, dati ako mamang drive na di business yun. So I hope those simple words of faith and hope brought encouragement to the soul and heart of this couple. Kitamok na kadagiti sumanganad na aldaw, kaya ako pagkabsad, tulungan na ida. Lord will bless them. Nga di mainsasaan. Sovereign prerogative. Her situation was under God's sovereign purpose. God had shut up her womb, and He had the reason why He did that. Not only that, but we also see the sovereign power. Kita niyo mo't tibilid niya po Diyos kakapsat, imposible akit ni. Kaslang na mapasamak ng tiyapo kakapsat na pagbalin na. Ni Isaac, nga anak da brother Darrell. Impanagan na tiubing ko, Darrell Isaac. Kat idi pinag-testimony ko na, Brad, idi dedication, apay nga Darrell Isaac, di impanagan nyo ka, di ubing yun. Kat ko na, kung aming pastor, ti istoryana kat, bakit mag ni Sister Presil, patagan kam nga duwan, kat kaslaki ni Abraham kan Sarah, lakay kan bakit dan, hindi naagdaan dati anak, kat pinanaganan dat Isaac, which means laughter. Iso nga pinanagana mi mat deti anak mi ti Isaac. Oh, ididingding ka kakabsat na nagip ko DJ episode ka DJ nga kanitukin ni Sarah. So I told them, you know, Brad, in rebuild ti apo kada kayo dahil tanganagan iti anak yo. Yes. Na Isaac tinagan na so that you will always remember that through your son, ipalagip ti apo kada kayo, there is nothing too hard for the Lord. And we went back to that passage in the Bible. Ngayon, binisita ni Apo Diyos through the angels. Kakabsat ni Abraham. Kada the tent ni Sarah. Kuna ni giting angels. Kuna nakin ni Abraham. Aganak to ni Sarah. Nagkatawa kakabsat ni Sarah. Idinangin na. Kuna na di may isang anghel. Apoy nagkatawa ni bagat mo. Han na mamati. Dito yung bagat nga aganak to. Sana mo na, is anything too hard for the Lord? What a blessing! Awan narigat kiniapo Diyos karapsan. Iso nga, kada tayo nga anak itiapo, awan dapat ipanagdanan kasi kiniapo Diyos, awan narigat kiniapo. Nothing too hard for the Lord. And number 3, sovereign purpose. Agdati na isang sangayan nga rason ti apo. No apay nga in the first place kat sinaraan na di aanakan ni Hannah. God had a sovereign purpose. And I'd like to show you the sovereign purpose. The reason. Don't you know kakabsat nga di pa nang sira ni Apo Diyos di anakan ni Sarah ay ni Hannah would bring her to a situation nga ibuli isuna ni Penina that would move her heart no masidag ti Apo. Katag kararag ti Apo, and then the Lord gave her a baby, nga pinanaganan at Samuel, na ti testimony dinagan na, I have asked him of the Lord. And you know what? Samuel became the next prophet of the nation of Israel. Grabe ano? Isot nagbalin kasi marunong nga prophet. He became a mighty servant of God. He served 2 consecutive kings, Saul and David. Who could have thought
that out of her sorrows was born a man that will lead the nation of Israel and would guide two great monarchs, Saul and David. Out of her sorrow. And here is the point. There are many future blessings that God will bring as an answer to your prayers during your time of sorrow. Iso nga kas anak iti ako, nagmayat daytoy nga insuro ti ako nga wagas nga panang-accept tayo ti realities ti panagbiag. Panangsamo dagiti realities. There are many people who are afraid to face reality, who do not have the courage and the strength to accept and face the realities of life. And you know, aging gangahantay nga ma-accept kan sangun dagiti nga realidad ti panagbiag. We are not going anywhere in life. We are not going anywhere in our walk with God. We cannot run away from the realities of life. As God's people, sangun tayo makabsat dagiti realidad ti panagbiag. Aklunan tayo dagiti nga realidad ti panagbiag. Hantay mabalin nga liklikan kanitarayan dagiti nga realidad ti panagbiag. Kat nagmayat dito insuro ti sautiya po kada tayo. Kakas nakita tayo iti life ni Hannah. O makabendisyon dagiti tao, maka-inspire ti biag dagiti tao. No kasano nga sanghunda ti realidad ti panagbiag. Nga napnuan tured, napnuan ti care, napnuan pamati, pananginanama iti yapo. Their lives will be a great blessing. Kat no makita mo to di pa nagtrabaho ti yapo, sovereign work of God in their lives. Kunang tulagtan di ka maudyanan na apo, naglaing ka nga talaga. Hapo ko na nga, naglaing isuna, nudikat ko na, apo, naglaing ka nga talaga. Kasi no kita, Hannah, look, when Hannah was praying for a boy, awan di panunot na nga, dahil di ubing kakapsan ko, nagbalin to nga prophet. Basta di might not Lord itad kunto, and he will serve you. That's all. Never did she realize and dream nga di anak na kat agbalin to nga prophet. In fact, kakapsan, will become the priest and a prophet as well. In fact, ni Eli, meron siyang dalawang anak eh. Pero, di ba, ubing pa ni Samuel kat kinasarita ti Apo isunan. Kat kunana, I was displeased with the house of Eli. Ikadat ken kuanan di opportunity kat sikan kunana, sikan ton iti mangi dalan, mangi turong. Sikan ti sumarunong adiban. And he became the next man and prophet of the nation of Israel, of two kings, Saul and David. I want to di panunot ni Hannah dayjay, but all she prayed was, Lord, if you will give me a man child, he will serve you. So how do you deal with your sorrows in life? Are you going to miss God's best of the future? Taham mo sinamo nga nasaya at dagiti realities ti biyag mo? Or are you going to experience the best of God's future for you in your life? Kasi sinamong digiti nga realities in the right way. You prayed to the Lord. You remained steadfast to God. You took your problems to the Lord. You asked in faith. And then you paid your vows. As God's people, we are victorious. Sa bali ti balegi ti nga anak tiyak. Through Christ Jesus every day. Sumangbay man digiti adu maparikot kang problema kakapsat, matatal na di puso tayo. Na digital na ti puso tayo kung bunga di pa nakipagpag na tayo tiyak. Deta ti masapul nga makita ti lubong kakapsat. That's what the world need to see in you. That's what the world need to see in us. Na dati apo ti biyag tayo. The sovereignty of God over the things and affairs in our lives. At kunada, wow, sa bali na ijay biyag na. Dijay paka-inspire up ken kuana kat haang nga isuna. Ning makitak ti apo ken kuana. Dijay kumakakapsat ti paka-inspirean iti tao kada tayo. The presence of God in our lives. Amen? Praise the Lord.